mu gihe yose yatunguwe no kumva yuko Joseph Kabila Kabange akatiwe igihano cy'urupfu na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahoze abereye perezida wa Repubulika. Abantu babyibajijeho ariko bibazaga ngo ese bizagenda bite, ese M23 yo izagira icyo isubiza, ariko uko byagenze nta kundi nuko M23 nawe yagombaga kugira ngo isubize kuri icyo cyemezo cyafashe, dore ko uyu Joseph Kabila Kabange uyu yamaze kwemera neza yuko agiye gukorana n'umutwe wa M23 ariyo M23. Rero ibingibi abantu bari babitegeranyije kugira ngo bumve icyo ari buvuge. Umutwe rero wa M23 wasubije mu buryo butunguranye uvuga ko icyo cyemezo ari igikorwa cyica amasezerano hagati y'uwo mutwe na leta ya Kongo. Ariko se bivuze iki mu rwego rwa politike n'intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo? Komeza urebe Akanguruzo TV, tugiye gukora isengura ryimbitse kuri uru rubanza yakatiwe rwahinduye umuvuduko w'intambara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahamijwe icyaha cyo gufatanya n'umutwe wa M23, asabirwa igihano cy'urupfu ndetse ategekwa ko kwishyura miliyari 50 z'amadolari y'indishyi. Ibi bintu byatunguye benshi kuko ari ubwa mbere mu mateka y'iki gihugu umuntu wahoze ari kuri uru rwego rwa perezida wa Repubulika ahamwe n'icyaha agakatirwa muri ubwo buryo. Rero ibi biragaragaza uburyo ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi bushaka kugaragaza ubudahangarwa, ariko kandi bikerekana politike guca mu bice, gucika mu bice ishyaka rishaje rya Kabila. Ishyaka rirumva ko ishyaka rye ubwo nimba bamukatiye kandi ari uyoboye ishyaka kiba ari ikintu gikomeye cyane, akaba ndetse ari n'umuntu wahoze ari perezida wa Repubulika. Ishyaka baba barishyize hasi cyane. Rero iki ni ikibazo twibaza ngo ese umuvugizi wa M23 yagomba kubivuga ati Bertrand Bisimwa yasohoye itangazo risubiza icyo cyemezo avuga ko ari guhonyora Declaration of Principles aho yasinywe hagati ya leta ya Kinshasa n'umutwe wa M23 mu rwego rwo kuganira mu mahoro yo mu burasirazuba bwa Kongo. M23 irasa nk'ivuga iti mwishe amasezerano ku buryo bweruye, ibi bishobora gutuma ibiganiro by'amahoro bihagarara burundu, kuko iyo habaye kugira uwo mutekereza nk'umwanzi w'igihugu nta mahirwe asigara yo kwizerana hagati y'impande zombi, kandi impande zombi zari zaremeje ko zigiye gukorera mu mahoro, dore ko bari baremeje ko bagiye guhanahana ifungwa, none bagize n'ubakatira igihano nka kiriya. Rero abantu benshi bari bazatse n'izihe ngaruka z'icyo cyemezo muri politiki ndetse no mu gisirikare. Iri tegeko rishobora gutuma abarwanashyaka ba M23 barushaho gufata intwaro bagira ngo barengere abo bita inshuti zabo, kandi abashyigikiye Kabila bashobora gufata iki gikorwa nko guhonyora umuyobozi wabo cyangwa se kubasuzugura, bigatuma amahoro yifuzwa uburasirazuba agerwaho mu buryo bugoranye cyane. Ibisa rero nk'ibyo mu mateka y'u Rwanda cyangwa mu Burundi, aho urubanza rwa politiki rushobora kuba imbarutso y'intambara, aho kuba intambwe igana mu butabera birasa nk'intambwe igana mu kwikoma cyangwa se gushaka kwikuraho batavuga rumwe. Ibi rero byaba biri kure cyane kugira ngo abantu babashe kuba bakumvikana. M23 n'amasezerano y'amahoro ivuga ko leta ya Kinshasa yarenze ku byo basezeranye mu biganiro byo muri Nairobi n'andi masezerano bagiye bagirana. Bavuga ko bagomba guhagarika imirwano, gushyiraho inzira y'amahoro no kurekura abafashwe mu mpamvu za politike. Kuba ubu leta igiye ku rwego rwo guhamya urupfu rwa Kabila cyangwa se kuba bamuhamya bakanamukatira igihano cy'urupfu ni ugusubira inyuma. Ubutumwa bwa M23 bushobora gusobanurwa n'igisubizo cya diplomasi mbere y'uko isubira mu rugamba. Urumva yuko M23 yo yumvaga ko uburyo bwiza ari uguhita bakomeza gukora inzira za diplomasi, ariko na leta ya Kongo nayo igafata nk'ayo Kabila wahoze ari perezida wa Repubulika nk'umugambanyi kuko yagiye mu wundi mutwe. Leta ya Kongo ifata nk'aho ari abanzi ba Kongo. Ubwo rero iki ngiki kuri M23 ikavuga yuko ari ukwica amasezerano bagiye bagirana, ari amasezerano ya Nairobi, ayandi nanone yabereye muri
SADC yabereye muri Qatar ndetse n'andi masezerano atandukanye cyane kugira ngo babe bashyira intwaro hasi babashe kumvikana. Leta ya Kinshasa irashaka gutanga ubutumwa bukomeye, ntawe uzongera gufatanya na M23 atabashije kugira ngo afatwe nk'umwanzi, ariko mu by'ukuri ibi bishobora kugira ingaruka mbi kuko bigaragaza intambara hagati ya Kinshasa n'abanyapolitike bo mu burasirazuba. Iyo politiki yo gutera ubwoba ikoreshwa ku bantu bafite imbaraga za gisirikare cyangwa inkunga y'amahanga nk'uko bivugwa kuri M23, irangira mu gusenya ubufatanye aho kubaka amahoro. Ese ibibazo bya Kongo bizatuma akarere kacu kongera gukomera ni kugira amahoro, cyangwa hari amahirwe ko amahanga azatabara mbere y'uko ibi bikomeza kwangirika? Urumva ko ikibazo cyabaye generale kuko kimaze igihe kuva muri 1995 na 1996 kugeza iki gihe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakirimo ikibazo. Ese amaherezo ni ayahe? Icyo cyemezo cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiri gushyira igihugu mu mwuka mubi cyane hagati ya Kinshasa, M23 n'abanyapolitike ba Kabila. Abangaba biragaragara ko ubutabera bifashishijwe nk'intwaro ya politiki. Niko bavuga yuko ubutabera bwagira ngo butabwifatisha kugira ngo umuntu ukomeye wiyunze na M23 bamushyira hasi, aho kugira ngo bibe ari ubutabera busanzwe kandi igihe cyose iyo bikomeza burasirazuba bwa Kongo buzakomeza kuba mu mwijima. Ni iki twakwigira muri ibi byose? Ko politiki ishobora kwica amahoro mu kanya gato igihe ubutegetsi budaha agaciro amasezerano. Komeza urebe Kenguzo TV aho dusobanura amakuru n'ubusesenguzi atabogamye. Ugende turakanda kuri subscribe kugira ngo ube uwa mbere kumenya izindi nkuru z'ubusesenguzi izi ngizi. Urakoze cyane, ndabakunda.